Contingent number 38, the Utanon Festival. Utanon Festival is a festival of music and dance, featuring high-value crops and vegetables as a form of trade. Its contribution to the local economy, its role in cultural diversity, and its significance as an industry representative of Dalagetnons as a people. The festival also focuses on the concept of the people's cultural practices of religious worship as Thanksgiving to our patron saint, Señor San Guillermo de Aquitania, for a whole year of bountiful harvest. It gives emphasis that vegetable farming is a sustainable source of livelihood and has raised the municipality of Dalaguete at the peak of economic development, dubbed as the vegetable basket of Cebu. Mayor Honorable Jeffrey Bilsenia, Vice Mayor Honorable William Lagahe. Ladies and gentlemen, contingent number 38, from the municipality of Dalaguete, the Utanon Festival. Utanon, Utanon, Utanon. Utanon Festival! Mga tutas ang luksong sa Dalaguete. Ang mga Dalagetnon mapakiyungon, maabi-abihon, matinaganon nga mga lunsuranon. Dalagetnon mapasigar mo. Daliglag pa mo sa ulugon ta, magpasalamat sa mga grasya. Ang mga utan yung pagkaabunda, mga lagon mo nga naggadaiya. Utanon, 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 maokini ang hiyas na Dalagetnon. Paninabuhit na magmalamuon, alam sa hayag ng kaugmaon. Sa tagistahan pamipag kita, sa pagsaulog magkahiusata. Dali nga mo sadya na kita, utanon ipahimutan na. Utanon, 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 maokini ang hiyas
San Guillermo di akita niya. Malaumon kami sa imong pagdiya. Salamat sa imong mga grasya. Malinaw pagtuyo unta kanunayan. Utanon, utanon, maokini ang hiyas na dalagat nun. Panginabuhit nga magmalambuhon, alang sa hayag na kong kaugmahon. Sa kapistahan maglipad kita, sa pagsaulog magkahikusa ka. Dali na magsadya na kita, utanon ipahimutang na. Dali na kamo magsaya na kita. Sa kapistahan, utanon sa uluban ka. Utanon, 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 maokini ang hiyas nga dalaget.